kao njihovog najsnažnijeg predstavnika i organizatora. Hvala vam. Dakle, možeš da učestvuješ. Dobar dan. Ja bih samo da kažem šta će se danas čuti i vidjeti ovdje. Imate jako lep program. Prvo bih da se zahvalim udruženjima, raznim udruženjima koji su danas ovdje. To su Plavi krug, Udruženje hemofiličara Srbije, Renali, ISKO, LIPA, Udruženje obolelih od skleroze, NORD, Udruženje obolelih od duševne bolesti, Udruženje Život, Udruženje za pomoć osobama sa smetnjama Živimo zajedno, Udruženje za pomoć obolelih od hroničnih virusnih hepatitisa Kronos, Udruženje obolelih od multiple skleroze Beograd, Udruženje Srbije za celijakiju, Savez društava Vojvodine za borbu protiv šećerne bolesti, Savez Lekar Srbije, Udruženje roditelja dece obolela od malignih bolesti Mončica i organizacija osoba sa amputiranim ekstremitetima. Svima se veliko, jako puno pohvaljeno što su ovdje. Odlučite kad ćete vidjeti Karate klub Obili, vidjet ćete učenike muzičkih škola iz Beograda, Akademsko društvo Novi Beograd, plesnu školu Fly, baletsku školu ustanove kulture Palilula, imat ćemo jednu rock grupu iz male škole rock'n'rolla, zove se Hunter Souls, i za kraj smo ostavili ansambl Renesans. Zahvaljujemo se internacionalnoj klinici za srce Dr. Hadži Tanović, opštoj bolnici Del Medic i Imleku koji deli svoje proizvode, a neki njihovi proizvodi su i klinički ispitani. Također imat ćemo jedan sat šahovski turnir u organizaciji kompanije Axiom International sa početkom u Ime. Uz veliku zahvalnost šahovskom klubu BAS i podršku Ministarstva omladine i sporta, što je jako važno. Nažalost, ministarka Alisa Marić nije bilo u mogućnosti da dođe i da zaigra na našem turniru, ali poželjeli su nam uspeh u učišćavanju turnira i u budućem radu. Također veliko hvala, mi zovemo doktori Nede. To su volonteri studenti medicine iz Studenske unije medicinara i Međunarodni komitet u saradnju studenta medicine koji nam gostuju svojom bolnicom za medicine. Ona je osmišljena sa ciljem da oslobode djecu od straha od lekara i bolnica bila, da poboljšaju komunikaciju između djece i budućih lekara, kao i da približe djeci zdrave navike i ishrane sport u tijelu. Također zahvaljujemo udruženju penzionera opštine Stari Grad i u ostalom i za Oštovrti koji nam je ustupio ovaj lijepi prostor ovdje da se družimo. Uživajte, ja mi sam postala Karate klub Obili da nam pokaže što znaju.